Kardom adaba birta long pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. Election Commission of India hinpen kinamtang theriponipai kriporni Model Code of Conduct paduponlo. La song bong pen kaprek asong dumpen methang asong hinpen kiwang GMLA kilikahut rada parman karja pidun jiapan amen la penabangpu pangdak pondo. Bonda Bharatiya Janata Party Racharya song tumay hinpen abangke non puan taki paklang pon avila. Bangso tiket kipi ki paklang kliang bong pen normat pokajan Legislative Assembly constituency long pen abangki inut ing tangkring rada cyclem bangpu boson rong paramen atak sialong kiklang dun. Boson rong par alang lilang dam te alang li inut rada pan kang hon pikabangpu kiduk kisung pen danglong rada tum kinangji ason sedami alang li jakong du an la pen kithek an kiun an ason sedami ke rap ke pajoy dun abang pul anjot kalisi boson rong par inut ke thek ser la pen kaching ki mesten abang phu la sojok non ki khi bom Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mominamen pen atharang dengalong ansitami boson rong paramensi athagalong nangklang. Laso ting pen langdam pulute Momin Adimalong BJP Racharya song penabangki boson rong parsi bokajan LSC pen tiket kelong ji ang ringsi nang do bomsi thekponlong. News Report KATV News. Kedamtang Therinipai Pliarni Additional Chief Medical and Health Officer Sai Hemalong Inut Difua Hitialong Behak Lembang Pankaj Jain District Media Officer Chambralong Tala Kang Habdam Chekaputhak Hur Chodutlo Laso Puthak Kedamtang Nipai Cricket Homarni Additional Chief Medical and Health Officer along Ahok Pedalam Takelong Jiapan Pupen Hampang Asong Atumpen Adimalong an Humridamdo Bangso ka Humridamahut Chokamara Tumpen Lam Thinang Chipaklang Dun Pankaj Jain Amunit Atum Wang Veklo Lapen Ajahak Atum Pulo Wang Ve Pusi Pulo Lasi Alam Te Hini Alam Ke Do Korjo Nilitum Ningkang Samse Do Koklo Lasi Laso Puthak Kolobang Si Ahok Mapuke Pati Ni Jiapan Pini KAC Secretary Rajesan Terang Apan Panong Si Ahok Pet Kang Sai Kilong Jiapan KNO KSYC KNYC AIKNA asong atumpen pinpura lupa jirdam nang kok luputa hampang asong pen pirangkia tengnu nang pachinidon. That song chingrum pen nilito madak bang athila bangke kedam tangani March 13 ni nilito additional halada krong khelan additional chief medical and health officer long nilito rongkhelano hospital nam kapatini ma sedam lo lapangkar jen kangker ve kalama kudak dam pen nilito man officers lapen ajah katung asta falnu nagithan mangke alam kedam chicken kida kapre la person se do inut atum pulo wang inut atum pulo wang di son sala pada nang kudu lapen aku nilitum hala so puthak tarlip lapen nilitum ningam samse do koklo kopi pot ma pulo patang de hala bang sor ni UDA ke hai mat hanse sangho ke hai pen ke alang ni gipik lang ateng de joint director pen si kang lain hap kan kir kan alang ipan order mate lam toi pi sedame hala bang so joint director pen lam toi gipi hala bang so notification ma sabe adun thu jong se ahok pet mate repairing lo patang te order ke do wek nai ji athik kam lo patang ne order do nai ji lapen cheng lok tender la person ni do nai sedame ni litum phan ke tender la punam paklang ke lapen order ta patang paklang lapen adun thu kijuk si appointment ke alang litum kaning je bang ajak tu mang anonymous lo media thing no bang a hede la person ni thek long sedame media thing no bang a hede sedame ni litum statement nang thanun joy lo je la dak bang ke bang lek salang tu mi bang ka salang itu statement office ang mo sedame statement ki tibang ke chingbar ma si chingbar apot si nilitum labang su hini statement do ko ka posi nitum mingang samsi dipeklang si nitum formally labang su ka ahok perakang sai long nang ji pura pini nilitum
secretary ya ki hai in charge health and family welfare department having out Thomas council panong sei ni le tum isi pinpura lo pajir lo ladak long ni le tum demand ke labang so ha be lo no immediate tong se court pen high level inquiry dunangi labang so utha lapen prabjin pen pangkas jain trading license bank in thanangi lapen adun thu prabjin pen alangli contract ka chuklem hala bang so registration man ke in thanang ko aport si nilitum ma demand la son thoma demand ni nilitum piklang edo basi nilitum ma hope rakang sai long niti ke nilitum ya akhichi ri News report KATV News. Karbiang long pen dong nam ka chithang plong ki jumi mia dim koilamati adung dungja picnic spot along theripo chekluni phai krichok siar ni KRAA koilamati arwatum mati rong tin arong asar tum ningkani sek penepong chingrum pet pen rong rup hawar hapat messenger phan chingki chingwa mai padu pondu rong along man pengi thenai komatlo pulute rong asar hendo rong asar tum ki kai kita mithang rong rup messenger phan long le philang aduya hoi jutang jupat bisar kindar lapen rong si chokama mo pen chenglok ason ka chingtur ponjia phan lapen mithang rong adon mikar tuma phan ke lang ke paching bar hai hui hendo rong asar tum ki arputa thedung lapen man peng tadu ason lam che than chimom eta phi chesemet nilib rong along se ka chilang a hem kim tanamat doctor tawi nurse tawi lasi prabjen pen koila matia long ki kim tang se ka chilang a hem 10 bedded hospital kang pusir rak jiaphan ke isiaphan pachini pon non malompur timia ke ma ke joy pen long lia patta arong adon chiron pondo bonta ke long lia tum dok piglang ke palong lab chia phanta chingki chingwai pon non ki bang ji karbia tum ha ko pen ta ningka ni sekpen lohan ka churi mati jang mia cheklu ni phai trok karbi ok rupa do pon lasilo so sai ke ding ponjia phanta chingki chingwai pon tu klar dagalam puthot prabjin pen pachini pon thuji koila matia hawaralong kadokawe rong trok kep sosedo kebang ji koila matia hawaralong kopini kaching thur amen pen asona company atuma phan long le phelang dim klong mentu neta pek pon thekthi mati chidon dun de pusi KRAA koila matia ro mai pu dakiram rong hang ahin pen klar dak pen pherang kya thengno lam thei jai pon sola mane ni tumhar pusi me ke mang ko men pen ni tumhar ko kana ko stame la dak e along le dak pe the thang ta we det document jong ason che plang der ko si la bang ken ni tumhan a hok pen e long le phelang ta nang sarvi pi mi pen e anutin puta lo ta me long le dak pen dang lok ka du we che jama we ti misen athela ke jong ka we de long le hem pu along le jong je de bang ke musida kuma long le tong ni tum puri pane da song bong te muni tum bong ta pini ke chipu do kok hai le da so posi sarkar non ke chari bong sarkar ha da chuni ri lo la pu ka de nei ni tum rong ru pu tang te long le phelang hem pu ke rong asar ko si ni tum ta nang hok lo la pe ni tum ta hok kar bi ron ta teng ke ni tum rong asar tum hando so teng pen se ni tum rong ru ban ta che pang ri pon ji ki sung do ikok ma pu son si ni di ma thala laso mai long karbiang long nong nam ka chithang nai khai ka ching hon karbi ang long mit thang long li phelang ka ching hon pik ning thek long ovikimia songja po mate KTTS ripia mai pu samson inti chiting dun si rong asar tum ka ching ki ka ching vai ka che parai alam an ke a hoklo lapen mesen lo pusi than pon laso long KTTS nilip aro mai pu jiten rong pi mukrang ingleng nilip hawar karbi rong asar mai pu raj teron arong tin arong asar tum lapen basap yatum chetong dun si mai RDP dun si mai mesen pen pachun pon kadu ge pharu sira thongne kebra phodu labang so ang bong ni tum da koila mati aru ame ke paro ke rong thokep do di tangte itum nilip ang kang long nong nam ka chi thang klong ilitum inglong arlok thepai thereng do
bor pung tar pung pen la pen par da pu phang Nilipen Samson Ingti Kathar KATV News. Pinya birta ke lan sikang ton lo dumi thak mi kardom.